COVID-19 pandemic na maram oiraga miron bi ama matam chadana likhidabada ward na yamna kanna pendaba phongdoroli ward ki serol amana hairibana state asida leiriba hospital pumba COVID-19 patient sing layeng naba kansin khibana non COVID patient sing marwaina miron binupi sing awaba kya mayoknari containment zone da leiba singna hena khudong chadaba kya mayoknari Maramaduna Hiramasigi Matang the State Health Department na pandemic asigi manungda leiriba issue deal tawbagi mathau taba thorang sing paikhatpham thoi COVID-19 patient singbu laikan nanaba mateng pangliba frontline worker singna kathoktuna honariba sing adugi damakta thagali adubu masiga chap manana non COVID patient sing layeng naba doctor sing tongan na assign tawgadabani madu natrabadi maruwaina nupi sing macha pokpana singbagi athubagi tangai phadaba medical facility sing asi phangdrabadi COVID-19 siba masingdagi non COVID patient na siba masingna hengalakani nupi singi delivery asi lebhanba natraga yeithokpa yaba nate Thawbal district tagi longjam basanti sahina kunthamari amasung Thaudam ongbi malem nganbi macha poknaba honabada pandemic asina maram oiraga leikhidaba asida loop asina yamna kanna nunglangba amasung awaba phongdorokli India government ki women health scheme gi makhada anamba matamda angang unaba sidi hospital na khwaidagi hena phare haina lauthokliba adu pandemic asigi manungda thabak oina pangthoknaba honagadawani madu natrabadi angang pokpoda sibagi masing asi leptana hengalakigani Lockdown asina maram oiraga tongan ba district singda thabak suba yadaba amasung nongmagi khusumanna hingliba lairaba imungi miron bi kaya ama ningthina sana thaknaba phangdaba amasung yengchinba watpagi paw kaya asa singna paw pirakpa leire hairaduna sarkar gi maikai dagi non covid patient sing amasung miron binupi singda medical ground da hen section thorang sing lokhanaba paikhat kadabani sarkar gi maikai dagi district khudingmakta temporary maternity hospital amasung special gynae ward sing semgadabani Miron binupi sing amasung masa seli binupi sing district khudingi oina masak khangdoktuna matik chaba supplementary nutrition sing yauna healthcare gi mathau taba sing pigadabani medical emergency maruwaina ngang unagadaba singi oina mathau taba equipment sing yauba ambulance arrange tawgadabani angang unaba amasung non covid patient gi oina tonganba doctor amasung nurse assign tawgadabani haina phongdorokle aduga top pawmana India da sinadraba China gi rapid antibody test kit Manipur da yole Indian Council of Medical Research ICMR gi ayaba yaudrabadi pharmacy sing da yonba yadabaga loinana leibak asida sinaba thingkraba China na saba COVID-19 rapid antibody test kit sing Manipur da yole amasung lanai mioi kyana yamna pamna sinaba hore China na saba antibody test kit sing aduda khudol bida thillaga e tho naba yetum makhal amamam happy Kudom bida thilaga thorok pa e drop ahum kit adugi thada bhamda tahangani aduga ikan kanadana tokhai na plastic ki apik pa kauta amada hablak pa mahi adudagi drop ahum amasu thada gadabani mathangi minita rapid testing cassette aduda angang ma machu gi line chinglak labadi mioi adu positive oire haiba khangi haina yoliba sing aduna tambibadagi miyam pak sanna makhalasigi antibody kit asi Manipur da sinarakpani hairi Manipur ki mafam kharada phangliba test kit adu COVID-19 IgG/IgM rapid test cassette haina thai masi Nausen Coast Bio Pharmaceutical Co Limited kauba China ki company amana sabani hairiba kit makhalasi medical representative kharana mioi kharada yolakpadagi haujikti yamna pak sanna miyamna pamna sinaba lona yadaba makhalgi covid testing kit oire Mamangda ICMR na leibak sida sinagadaba rapid antibody test kit sing asi China gi Guangzhou Wonpho Biotech amadi Zhuhai Libzone Diagnostic kauba company ani asi khangna saba kit sing damak ICMR na sakhangbaga loinana test sing da sinanaba yahan khibani hairi adubu company ani asina saba kit sing su sensitivity da khenaba kya lakpadagi state sing dagi khomgat khiba laikhibani ICMR na hairiba kitsing asi surveillance ta khaktamak sinanaba taseng na pautak piba leiribani masilanai wana sinabagi ayabadi piba leitri haina health department gi official aduna phongdoraki yam nangak libadi India da sinaba thingkraba antibody test kit adu amamam da lupa lising amaga changa da yoli ICMR na ayaba piraba company ani na saba sunataba test kit sing adu lamdam asida karamna yorok ibano haibasi angak pawahang oire Press na phangba pawgi matungina rapid antibody test kit sing asi mapung oina COVID-19 gi sero surveillance ki thabak thoram singda sinanabani
मसी कनागुम मियोय अमना कोविड-19 पॉजिटिव ओय नत्रगा ओयदे हाइबगी चप चाना खंगदोकपा हाइबदी कन्फर्म तौबदा सिनगदब नत्ते हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल खरगा पाउमी सिंगा वारी सानबदा हाई हौजिक मालेम की ओइना अचौब सिंगनबा अमा ओइरिबा कोविड-19 लाइसत असि थेंगनबा होनबदा इंडिया की ओइनदी मियोय अमा पॉजिटिव ओय नत्रगा ओइदे हाइबा खंगदोकनबा चांगेंग तौबा असि ICMR ना सखंगलबा टेस्टिंग लेबोरेटरी अमदी लैंगांग अयाबा पीबा मफम सिंग खक्तदगी तौबा याहली मसी कनागुम मियोय अमना युमदा लैरगा तौबगी अयाबा पीदे किट सिंग असि सिनरगा टेस्ट तौबगी तोंगानबा मसागी SOP असि गाइडलाइन सिंग लेजरिबनी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट सिंग असि ICMR अमदी लैंगा की मदी लेनबा लोइसन की अयाबा यावदना लनाई फार्मेसी अमना हेक्तमक योनबा यादे हाइना ऑफिशियल अदुना फोंदोरकी कनागुमना मतौ करम तौना हाइरिबा किट सिंग असि सिनगनी हाइबा खंगदना लान सिनरगा मियोय अदु कोविड-19 पॉजिटिव ओय नत्रगा ओयदे हाइना लान सखिबा तारबदी मदुना स्टेट असिदा लाइचत असि थेंगनबदा अचौब खुदोंग चादबा अमा थोलकपा याय मरम असिना लैंगाकना मसिदा मियेंग संगबगी तंगाई फदबा लैरे हाइना फोंदोखी अदुगा अतोप पावमना मणिपुर की पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मिसिंग लिसिंग अहुम हेनख्रे मपानदगी हलकपा मियोइसिंग खक्ता नतना लमदम असिगी मियाम मरक्तसु कोविड-19 की लाइचत असि पाक्सना संदोरक्तुना स्टेट असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मिगी मसिंग लिसिंग अहुम हेनख्रे हिरम असिगी मतंगदा कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना थादोरक्पा चेरोल अमगी मतुंगिना हौखिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा BRDL रिम्सता निफुमाथोय जेनिम्सता निफुतरुक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिरीबामदा अमा इम्फाल वेस्ट RAT DAGI दगी तरा अमदी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की पर्सनल कुंथा मरी यावना पुन मियोय मौद्राका निपान कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना स्टेट असिदा अपुनबा कोविड-19 की केस लिसिंग अहुम सुंग तारा निपान यौख्रे लोइनाना एक्टिव केस लिसिंग अमगा चामा मौद्रा त्रेट सुख्रे हाइरी एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर खोइरोम सचिकुमार मंगांगना खुये पीदुना थादोरक्पा चेरोल असिगी मतुंगिना ngasi नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखिबसिंग अदु इम्फाल वेस्ट दगी कुनमंगा थौवाल दगी कुलहुमदोय कक्सिंग दगी अनि चांदेल दगी मंगा तमेंगलोंग दगी अमा अमसुंग इम्फाल ईस्ट दगी निपाल नि हाइरी पॉजिटिव ओइबा थेंगनरिबा मियोय सिविलियन हुंफुमरी असिगी मनुंगदा मियोय अमा खक्ति मपानदा चलुरगा हलक्तुना क्वारंटाइन तौदुना लैबनी अतै लेमहौरिबा मियोय हुंफुहुमदोय अदुदी मपानदा चलुबा लैतबा स्टेट मनुंग असिदगी लाइचत असि अदुमक लौनरकपा मियोय सिंगनी हाइरी नौना पॉजिटिव ओइरखरबा मियोय सिंग अदु कोविड केयर फैसिलिटी सिंगदा थमनबा होनबगा लोइनना मखोइगा सोकना समनरबा अमदी मखोइगी लेफमसिंग अदु कंटेनमेंट तौनबा थबक पाइखत्रे मरक असिदा जेनिम्स हॉस्पिटल दगी फंगबा पावमना हाई कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपा पेशेंट यावरकपदगी जेनिम्स हॉस्पिटल की कैजुअलिटी पुंग निफुनिपान थिंगदुना लेरिंगैदा BP स्ट्रोक तौरे हाइदुना पुखलकपा मियो एमा तंगाई फदना ngarang नुंगथिल हॉस्पिटल असिदा पुसिंदुना लायंगबा हौखी अनाबदु वाबगाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चन्ना लैबा इरोंग से साबदगिनी मसागी चही हुंफुरोम सुरबा अनाबदुगी सैंपल लौदुना टेस्ट तौबदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा थेंगनखी महाकपो हकथेंगना लायंगबा यावखिबा डॉक्टर सिंह अमसुंग नर्स सिंह ngasiदगी क्वारंटाइन तौहनख्रे अमरोमदा थौवाल डिस्ट्रिक्ट खक्तदा ngarang पुन्ना मियोय 18 पॉजिटिव ओइरखी मखोइगी मनुंगदा लिलोंग पुलिस स्टेशन दा मथौ ताबा पर्सनल अमा यावी मसिना मरम ओइदुना पुलिस स्टेशन असि कंटेनमेंट जोन लौथोखरे मसिगी सुमथक्ता रिम्स हॉस्पिटल की ICU दा ngarang पॉजिटिव ओइखिबा अनाबा दु लायेंगबा यावरुबा नर्स अमसु पॉजिटिव ओइरे अदुमकपु अनाबा दुगा लेमिनबा अतोपा अनाबा तरुक अमदी नेगेटिव ओइरे मखोइ नेगेटिव ओइरबसु आइसोलेशन वाता तोखाइना थमलगा लायेंगबा हौख्रे इम्फाल वेस्ट की हॉटस्पॉट एरिया की मनुंगदा लेरिबा फर्स्ट MR की पर्सनल सिंग अमसुंग फैमिली लाइन दा लेरिबा मिचम मियाम सिंग ngasisu टेस्ट तौबदा पुन्ना मियोय 8 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी ngasi फावदा फर्स्ट MR की कैंपस मनुंगदा पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग चामगा 13 सुरे मसिगी मनुंगदा मिचम मरफु यूनिफॉर्म 38 8 MR की पर्सनल कुनमाथोय फर्स्ट MR की पर्सनल तारा NAB की अनि 5 IRB की पर्सनल अमा फर्स्ट IRB की पर्सनल अनि अमसुंग 6 IRB की पर्सनल अमा यावरी हौजिक फावदा फर्स्ट MR की कैंपस मनुंगदा लैबा अपुनबा मियोय 792 कोविड-19 टेस्ट तौख्रे मरक असिदा स्टेट असिगी तोंगान तोंगानबा कोविड केयर सेंटर सिंगदगी ngasi पुन्ना मियोय 95 डिस्चार्ज तौखी मखोय सिंग असिगी मनुंगदा कोविड केयर सेंटर मैत्रमदगी 9 जेनिम्स दगी मरी सेनापति दगी मरी तमेंगलोंग दगी अहुम RD विंग दगी 12 जिरीबाम दगी आसाम राइफल 13 पुन्ना मियोय 95 असि अनाबा फरदुना अमदी मखोयगी RT-PCR टेस्ट तौबगी रिजल्ट अदु नेगेटिव ओइरदुना डिस्चार्ज तौख्रे मसी थारगा स्टेट असिदा कोविड-19 नारोरगा फगलखरबा मिसिंग पुन्ना लिसिंग अमगा चनिपान तारा मरी सुखिदुना फबगी चांग चादा 60.10 यौख्रे हाइरी
BRDL RIMS ngasi sample sanipan humdra taret Jenims da samga ka sukna hum IRL Imphal da tara taret District Hospital Senapati da mari District Hospital Tamenglong da tara humdoi amadi antigen test marfu mari punna state asida sample lising amaga chamri maudrani pan test tauki hairi Hauzik government quarantine center da quarantine tawduna leiba mioi chamapan kul leiri community quarantine center singda lising amaga chatruk kun mapal amadi pet quarantine center singda chamri ke sungna ani leiri hairi Nongmagi changdaba yadraba polam sing pusilakliba truck singi driver amadi handyman chatruk kuntha ngasi mau amadi jiribamgi gate ta screening tauki loina na mau gate ta mioi nifumdoi jiribam da taramathoi amadi airport ta mioi chani ga tarani pan screening tauki masi tharga state asida covid-19 gi screening taukiba apunba mising lakh ahumga lising kuni thoi ga chatruk humdra manga sukhe haina serol asina makha tana hairi Arabada Popular News Reader gi video bi yengbiri ba khuding pu thakachari